tala mai atunu e mamama le Pasifika mo le nei fu yaso. Mo moata mai Denmark, ua wala au nei le palemia o Denmark mo le wha mau popo pui puinga ino lato wha aitu e meisa ia Greenland ma le wha moe o Amerika e wha oa le atunu o lo avea ma territory o Denmark. Mo le palemia o Mette Frederiksen o lo iei i sana malanga asiasi Greenland mai se whenua inga matu stala o ia wala awai ia wha maru sia le pui puinga i le tu langi ma tu uina i sana wha mataranga tu sao ia Amerika pa mai ia o le mata upule nei e le na o Greenland ma Denmark e au fiai ai e whaatatau i pūlenga o le rarolangi. E le mawhaio na ave wha maru sia se atunu e au noma se whinaunga tau le pui puinga. Mai sasa e tūta tonu, ai titi mai pēa ma le 2.7 tangata Palestina wa fasiotia i se oso whainga Israelu i se aonga i le tui mātua Gaza. O se no fuanga na wha mautu i eina i tangata ua wala ma a inga talua na a mata vesinga i dea i tua le rarolangi. Whamea to tere isi o ro manunua, a le whamataranga ma le militeria Israelu na whamatu wane i le BBC, Wa tā uai sao lato was pa ia tangata whaatupu whaalawe le Hamas sa iei lea no fuanga, mai le tā uane le iei o se aonga i lea whaaitu. E to aivas fulfitu isi tangata o loo whaelo fo e soifua maloloina na whasio tia isi os pa inga Israelu i le lua se fulu whaaitu la taruai. O whaeloa le so upu mo le Hamas i Gaza o Mahmoud Bazal o tamaiti matama i ta i leo loo au fia i le au maririu e peo na liputia. O se pepa o whamtalanga me le vaenga o le puipuinga Israelu, wa tā uai e no fuanga no lato was whaia, sa whao ngā le au tau o le Hamas, e fuafuai o so whainga e whaasanga i tangata Israelu, ma lato vaenga au. I Indonesia, wa moli mawina le toa tele yata mai televise malunga o pengata whaailangi, le asu tele na aluane mai le maunga mua Mount Marabi, ma wa whaeloa o le isi teimi na pā ile maunga mua lea, na maariri waitangata e toa lua sa furu wha, sa o lato wa ea le maunga i lea teimi le lua afe lua toru. Wa tā ua i ripoti na aluane ile asu, ma le lefu le tusa ma le wha afe lima se lau futu i lunga e o le tumutumu maunga, ma o lo whatu langa i le maanga lua le malo se le maunga mulea, wa wha sa fo i mano fuanga la latane iai. Wa whautua ina tangata i ia wha i tu e wha mamau ese, ma ia utangia la pta inga o tūranga tau le puipuinga, o so i fua mai rea a fia ia tūranga wha le natura tutupu wha fusei. E leo tā ua mai le teminei pe iei se afianga o le maunga mūlea i whemalanga i ngā wha lele, e uia le i tua le tunuu e meise i malanga wha wau malo. Mai le Pasifika i Fiti, ua tau tino le pāremia o Fiti o Siti Veni Rambuka, e leo sa unina na whai ngā malo mo totongi ngā la fonga po o totongi wha o popo po tariffs a Trump, leo ua wha alaurua mai le mai asanei. E se 10% le totongi wha o popo le atu wina i rungo o loa au ina atu i Amerika, ai whai mai le pāremia le Fiji Times, e le iwa ai mamaro nā tunu i se tūranga wha apea o no o ane, mai whaisi whai ngā tau whai ngā whiriwhiringa o le a whaia. Pai mai Rambuka, o le ata tau loa na wa ai inisi maa keti fau, mua lato o loa au inatu i whafo. A wata o fo le pāremia o le tua le iai, o no lo o iai fo ina ia lato o tanu wha award le lalorangi, o le awa ai iai mo se fesosoani. I se pepa o whamtalanga mai le malo o ta wai, o lo ngāre rua so tau au pēr masui o le malo a Amerika, e sa iri sina tūlanga e whaititi ai a whianga, o whai ngā tatongi wha o popo nei i le soifua o tangata i asu taitasi. Pai lo foi le pepa o whamtalanga o tu ina foi rai Fiti, tiu te tongi mo o loa awina mai a Amerika i lo lato o tunu. E toa tele a tunu o wha madu ai te tongi wha o popo i a Amerika, e au fia foi masa moa e se 4% foi o lo tu ina ai i o loa ave natu i le malo tele. Tala mulimuli mai tū walu, ua whamanatu le taunu watu le waa fau le tunu o tū walu mo le lau wina o pasese mauta, le waa ua wha ingoa o le manusina. Pai mai ripota le Radio New Zealand o le waa na whaatau mai le 3 miliona Amerika, pe soani mai le whare tupe o atina e Asia, le ADP, whaata seima le 3 miliona o le sao mai le whainga malo atu walu.
Saunua le Minista o Whela wa inga Simon Coffey o le vaa le a fesoso ni tere I whemalanga inga le tunu. A wa whaero fo I le vaa mua le o fesoso ni atuai le ADP pe ona whaero e so latu sui. O le vaa wa fausia I fausanga wha ona ponei ma le a whaerua I le vaa moto tu walu whaero ai o le a mawhai o na whaia ini malanga I le vaa fo I maisia tunu. Na whaero le fia o le to tele tu walu le nei whamanianga le a whaingo fia I feo inga le tunu I asa taitasi e maise fo I le whana wa onga. O tala nara radio Samoa mo le nei fo I aspareile pe loi fo I le vayaso mua pe amori atu eilo tu soifua masamato wola manuia le whai unga le vayaso soifua. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. O le afa mana tuina le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila. O se fata singa pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taunga fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e faasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fomolo ainga I le tau malulu. citycars.nz. E fia mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusfun pasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso I te whaonga I nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe moli atu I le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account I New Zealand. Be la fosao le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook al moana rentals po le moanarentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fati panai o. Oliva una tata amase solo llevado. Jasila ba ole mate ile be u fo maya. Ulupe ole fanwa u fia ai ai. Wa wala ilo
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba my ilken, my heaven my love oma. My cool world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba my ilken, my heaven my love oma.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave, I love you.
DJ.
shuffling, shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get in that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. You are the amber of my eye. You are the river flows by and by. You are the street light, takes a shadow of mine. Smelling of the breakfast in the morning time. Checking my feelings deep inside. Like you, baby, having a lot of smile. You are the only one in my life. Be with me to the end of time. Baby, it's mine. I see the tears falling from your eyes, like the rain fall from the sky. Please come inside and close the door behind. Your troubles on my shoulder, put your worry in my pocket. Trust me, honey, the one and only lover. Come on inside, I want you to stay. I can wipe your tears away. We'll be okay. Highest mountain hard to climb, just a star far from the sky, like a honey. Usolela susulu mai maoma na tuai la Samoa le nuu o te nofo ai pe faa pe fea na ngalo atu o i leva ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Solela susulu mai maoma na tuai la Samoa le nuu o te nofo ai e faa pe fea na ngalo atu o e leva ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Ja, talo lava le pai o maualunga o le whaafonga tāpuai e mai se foi o le sila mai moa. A le atunu pele sa moa i le nei asa whareile ua tāualunga i aitiu te mawhaiva alo filima ua nganga ifo ai Faiva o Samoa. Alo le soifo munuia ma le langi ma, alo foi le tau atai, alo le lava papale, ma alo le pale, ma alo foi ia le tau atai i tiu te sa auto ngā pātia i le nei aso. Ia mesa le nei mai aso atoa.
ia futia ua sola ma le malama o le ua amata na tuana i atu ia e o mai fo'i le pogisa ia ma malolonga e masani ai le atunu faafetei tatalo ia te outou o le au tapua'i e maise lava fo'i le au faigaluega totofi le atua e faatafaitaulaga e fia ia ai maise fo'i o le tapua'iga o lo'o po le fala ma pati ma po ia tamamu tina matutua o le atunuu ia a o galului o le alava le faiva ma le tiu te ua totofi i ai ia le atunuu ia o outou faiva na o outou tiu te na o me alofa na le atua ia te outou ma i tatou uma e o lava i le au no fale o fo'i tausaga e litai ai ma malolo ia ma faapena fo'i ona tapua'i ae aga'i isi o isi o i le galuega o i le aʻoga ia o le au kaka'a foi ma le au kike pasi o tala tatou te talie ai ma tatou ua fo'i ua tatou masani ai ese umauiga o tagata o le tatou aiga ia ma latou me fai le vai aso atoa a le mea tāua o lo'o fa'amalumalu a aualofa o le atua a o feta'aloloa'i lona nu'u ma lona atunu'u ma ona tagata ia o latou faiva masani ia sa o fa'alalelei le atua malo fua ua maua ia fa'apea fo'i ona sula le lofa ma le agalelei o le atua i loutou soifua galue ma le tautua ma le soifua auauna Fatalofa foi mo fatulou le pa ia mawalunga o le tafutolu o le tatou vanudofo pa ia ma mamalu fa le malo ia pa ia foi ma mamalu fa le atunu ia ai matua le tu ia te outou le whaingaluenga totofi le atua ma ia mawalunga sa vi inga le atua e momboli lana au whaingaluenga haftai i le avanoa wa tātou laulua fasila fa i fo i le nei awa uli ma dei fo ia fiafi o le hasfarei le wata walunga ia yo to faiva matato ngā ruenga sa ngā rurue a i mana ngā pātia i le dei aso ma le dei fo i vai aso atoa le ataua so vea le urua i ali i pestata ma le langi se yuli ai ao Harrington tu madvao le vea lea o tato mafuta au ona masani e le ngā ngaifo faiva ia no ole tae au malolo umma le tōtele ai palu fo isia tatou le swalofi a le atunu tatou te patipati ai le lofa ma le agalelei o le atua i lana pule fa'asoifua ia te outou le paia mawalunga o le atunu ia e fa'apena fo'i le auauna fa'atauva'anei ia fa'atalofa ia ma fa'amaloa fo'i i le whanau a'oga auā o le vaiteimi lenei o le seleselega moise latou i universite mawalulunga matata ese e pei fo'i ona iai ia le tatou universite o the National University of Samoa and its graduation today. It is a beautiful moment that will bring back some wonderful memories of once we were students. Pena ona whewhewa i solo ai ma soli ma pūpū ai ele le campus o lea universite ma lea universite hane mea tāua ia e alu ese aua e alu malau whasi pepa ia malau whailonga po le tikiri, po le diploma, po le certificate, po le alaba ai ia tau lau o le wha moe moe awa le aungala na o te e le whapeo lau sa vali soloma ai lau fo i lau lanchi ia so uma ma i ma waile taimi ai sau e fua mo a to asi mea kako after le tua ia whaamdianga i le whanau i ma le tupulanga talavau wama i atu ma le nganga fifia ma le me le nganga whaaftai mimitai i le wawa i atu i whanau o li imata mai tai talavau o lava i tangata mātutua. O sāwa vali mai i le tūlanga māwalunga o le whau unga a le universitea wao o le tātou watunu. Ia o le tala le nā tātou te o fo ima papai ai i se teimi o mua. Ai karo whai le ASP Festival la onga māwalunga
e silia ma le ono se fulu o lo tau vānei. Wahalu le nei vai aso o le anga le tala o le tau. Ia, e whapena fōi e o atu le aso a tai au. O winga i o le tau. Ioen. O le a whapea lava o na tō whatau tau, ma losi matangi, to ulu ti munga, ia ma maa li lili ai, nai whanau o lo o lātou whawhiwhia, ia ma whailo fōi o lātou tāleni e tusa ma tū maanga wha Pasifika. Ia a o le lofa fōi la i nei mātua. Pe ana whapea o iaini whale ia. Ia, e ma whai ona mapu iai ma malu ai i lātou. I le lātou tāpua inga i le so. Ia, e se taimi, telefoni se tala e alu iai awa e pe i o taimi ma ale nei. O ngaruenga fo i a whaamasino e le whaingo fie. Ia, le mea le nea le i ona tupu le pisa ma le vevesi, ia ma le whetoto a i fo i. Ia, ona o le manatua nisi. Se whaamasino. Manatua. So se taimi la me whaini tau vanga. O la e whai le whaamasino ngā whaamasino. A le whai akulu whaamasino ngā i la kouia e maka aku. O le mea la tau ona e manatua. E le tā ua lau whaamasino ngā le whai nei o e le mata. E mata. Ma whai lau whaamasino ngā ma te ua ia o e lau whaamasino. Awa! O le kala sa, o le kala renga. E rei tō fia o e whai ma whaamasino o le mea. O le mea le nā, o lau lava mio patino le nā i ate. O e ma lau wai ate tau. E te whaamasino e fo i oia, whaamasino atu malii, ma lau vaenga i. I ona tō mumu e ala i le ma mui whaamasino. Ai ese criteria, categories, ma mea o lau o umana whaatulanga ia ngā i ai le whaamasino ngā whaamasino. So your personal judgment stays with you. Don't even elaborate on it or even share or express. Keep it to yourself. Wale mea ngā renga pisa le mea sole. Ai o le whaamasino ngā o le amio tonu, ma le whaamasino ngā alo ia. O le mea le nai au tasi i ai whaamasino. Se vanga ngau ko wa yaku o whaingi fusu anga ma fuki uru mai ia whaamasingo i lumo le lako lau ma le lako pernga i lola ia le au whete nai. O whete nai whaamasino i se vaenga po se criteria ia po oni tongi foi. O le mea le nai ta hua tele. E le vatu nei sa walauria ia o se whaamasino. Fui tele mea o te whaamasino ai. Ai o le nganga le nā. Ia whaia le whaamsinonga a mio tono. I lou tali tonunga i le muri tai. I tai ala, ma whainga whaavae wa umona whaata oto mai e muli ai le whaamasino. Ioi, ona i lola e leo e tau whaia se a mio ngā fo lelo le iwa se furu ma le walu i le iwa se furu ma le iwa pasene, le sao. Ia le nā. Ia ai ese mahala ngono tangata e mese fo i o whaamasino. And this is why judges should be partisan and impartial and independent. E te malmala mai fo la ia lea ele whaingo fie le ngā ruenga anai whaamasino i so se tau wanga lava e iai Samoa. Matangata atu motu al Pasifika le whanau tō wawa ai ua loka ia le sunga le atau matau fie i oi. I Solomona le mea lena whai nei ia le tauwanga. Ono whai mai, ia, ua whaau, ia pa ua pito tasi, pa ua tasi le tū e wawa ai, ia ai le apo mai nisi vai. Ia tasi wala mea, o le mea ta ua conflict of interest, o le whete na i o langona ma mawhau whaunga, ma tū langa o tangata. A whai o le, o oe le na o le aonga le e lau whanau le a o onga i a o pese le, a le vaenga le o le aonga le, e le te taula, e le te tau, o na e avea oe o se whaamasino, pe e te talia ina, le wala aunga e avea o se whaamasino. E lo mamau o tulapa. The conflict of interest
Ia ona iei lole o Marcel Salonga wā o le wo moni lava, ma le uso moni, ma le tua whawhine moni o tātou. Ia le mea tau o le Marcel Salo. Ma le matenga, te Marcel Salo. Ia ai le whaabaya. E te mate mate, ai le whaabaya. Ai ei le teimi e ta oto i le matenga i te tonu o le loto o le tangata. Ona langa aila ia leo ni mafuanga. Whapea, ia, wawawa ilei. E la ea o pesea o siva i o lea onga lea. A o le sau tue ile whai aonga. O ile sau ile toe whaamasino. A whaila ua tuafia o eo se whaamasino. Ai o le taimi e perform mai la onga lea sa e au ina le lato siva ma le lato pesi. E te tau lao na e tu lai ma whapea antu i le board po le panel. A malulu atu. O te se whaatuangalu. O le aonga lea o le saofsosoni e ia o lato pese ma lato siva. Then that's the most appropriate thing to do. In the eyes of righteousness and in terms of the conflict of interest. Ian whapela ia lea, whai o tau le whai ungo ma le whaamsano. Ia mana tuala, o lea la le atoa i tongi. E te tauana au sia. E lea onga lea langa, lewa e whaase tuanga. E tauna se e mai se si tangata iai. Pea whai o la mana o e whai le mea mi o tonu le na. Or, otherwise, you shouldn't have accepted the invitation to be a judge on that panel for this event or this competition. That way for yo langona na e ta una ma fo fau ia malesi foi me. Te tau fo yo na ia le tanga i mal silsila ale fono fatono. Ele fisui inga o le vava ai tuatu. Tangata nei na whaamasino mai le lātau sanga, ma le isi tau sanga na o le pisa ai o a onga ma whitau ai. Fusu ai ma mātua, ma isi ti mātua. O le tau na tangai ni sisila iai. Ma whapea le lei. O le panola le na iai le amatanga. Le na iai mua misa. Ia tangata. Whelau tō ai. Tō e sau fo le tau sanga luna rua o tangata nei. O le ale tau nuunga, pisa. O ta tau loa na e se tō whama se whautanga. I le whono whatonu. Po le board of directors, ma whapelo. Leila. O le a ngai e fili mai se si vaenga. Ia ba aila pe isi suinga o le mele. Ia le nā. Ia, ai, vantu le wha malo, i le lava papale me le ona sai, i le whono whatonu. Ia, po le board of directors, mo le ASB Secondary School Festival. Ia, ma o tau uma, o lo o tau ngā pātia. I le whaangai o ina, ma le whaafoina fo i, o le nei, tau vanga tā ua tele, tā ua le soifua wa uina o le tamo ititi, o le tamo ma le teine. Ta ua fo i le wha ua upea o na apa i tū manga i whanua whatasi ai malengangana wha Samoa ma le Pasifika. O le utewa vai atu le fia nā nei. Le nā o le wha lawi loa lo ia ai ia se tasi fo i o tusi ua ta ua o le o anga whaavae o tūmanga Samoa. O anga whaavae o Samoa. Tūsia e le telenga. Le tofa ia namulau ulu po le fionga fo i le taulangi a tofa. Tamana ia o stasi sa vema fo ia onga whapena fo i o se pule a onga le kolisi o pesenga. O le kalesia Yesu Kiristo lau po ia wa sunga tai le tele o tausanga o mabai. Ia, sa whauina fo i ni whailonga maululunga. Ma o lo umia fo i le whailonga o le doctor. O le fo mai. Ia,
Te tonu o le fo mai o mea tau wa o onga. Doctor of Philosophy in Education and perhaps other fields related. I le tulanga o le o wina o le tomai. Maanga ba ese. Nā lau te I tausu atu le no fuanga o le whaalau wilo I le tusi le nā. O anga whawai. A u whanongolongo le tusi le nā ma le saunoanga fo I le fionga I le na tusi le tusi. O sanga tau te masani le ia I waloa fo I tau sanga o whaia onga whaatasi mo le mātou tina I le kolisi I pesenga. E moni le lei. Tele anga whaavaya le tunu ure nei. O anga whaavaya nu. O anga whaavaya pe o tū ma leanga e se leanga I whanua a lea nu. E pe o leanga nu ma leanga I whanua. Leanga nu e langu ta sia atoa I lea tunu. A o leanga I whanua e ese ia lea nu ma le la tō fo I tū ma leanga. E iei la whainga whaavai. Na amata mai ai le tele o tausanga. Ma o lo ta oto e peo ni whaavai papa ia e vea mata iala. I so o se ngai o inga. So o se tū ma se anga. E iei lava whainga whaavai. Whainga whaavai la ia. Leo amata o na ta sui e tangata. A wamana o ala tangata la tau sui ona. Ko ese fuilona tali tununga malona tu ai ngā poto ma le ata mai la o iai. O na ia manatu ai lea, o iai lo na anga baa. E sui ai le mea lea. Sui ai le whainga whaavai lea. O na se a toa ia lea, o upu ia e tapisa ai nei, ma ua maasani ai le whaalonga lea tunu. Le upu lea. E tu mau whaavai e sui whainga. E sui whainga e tu mau whaavai. O whea ni mea ua matua I se I sini, I lo ua tali tonunga le nā. So se teimi lava tau te sui ai le whaavai, ua sui fo I mawhainga. A whai fo I ua sui whainga, e le toi ai se whaavai e tu mau. Langa o upu ia e o whaatasi le teimi e tasi. E lango o leisi upu, I le upu leisi upu. A whai o le whainga whaavai lea, sa wai, e iei le mafua anga e leo na suia. A le o le suia I se mea le lei, ia pa o le suia fo I se mea ua, au tasi iei le tōtele, e te tau na sui. Mō se le leinga, ma le anga I luma. Tutusa le lei. Ma tu la fono e whau I tono le paramene. A wata oto se tu la fono wau tau sanga o muri tai ai o le whainga whaavai fo I lea le malo. E ia tangata e o maito e tilo iai. Peila o law reform. Tangata la tau te tilo ma to e tau mawhai e lau li liu. Ia se tu la fono ua lua se fulu tau sanga na whaavai mai ai ma pasia. O le ale tā ua o le mea. O lona tā ua o le taimi. Tā ua o le nā o le taimi. A whai o se tu la fono na whaia ma pasia e le tolu se fulu tau sanga ua tuana I atu. E tā ua le toi asiasi ai. It is important to revisit that piece of legislation. Why? The time is the essence. Sa tā ua mao ngā le tu la fono le nā. I tangata sa soifua mai le nā vai taimi. Ai le ta'avilinga o le ta'amilusanga o le soifuanga whapena fo'i ma leo langa o tangata fau ma le tupulanga fau ma le talu fau. Perhaps that piece of legislation will not be able to accommodate the need that we now have. Masalo,
o le nā fo I whainga wha vai, ma le nā fo I tu la fono sa whai le tolu spulu tau sanga o tuana I atu. Wa sui mai le tūpulanga, wa le tala whengai. That piece of legislation may not suit and accommodate what is happening nowadays. Ia, le nā. O na whaiaila ia leo whiutanga ingo. Whātu ai ia langona au mai tonu se tu la fono, whau seisi tu la fono. E teu wai ma pou wai ia po ni tu la fono whaatonu tonu I le nā tu la fono au tū po le tu la fono whawai o whainga whawai. Tasi la lea whawhita uli wa tu la I mai te tonu o le tātou palemene. Ma le ua o ia ai masatia. Le pale mene mamalu whaitu la fono le atunu. Ua o mai tangata, ua umi ona iai te tonu le pale mene, ma le fono usu a Samoa, ma upu whai o malo. Ua ese fo I le lato metotia le ua iai. Ua iai le tali tonunga. O le umi na iai tonu I. O le lātou malo si anga fo I le nā. Lātou te suia ai. Se tū la fono ina ia whawhanga ina ai. Ma wha te tau, ma wha tutusa. I o lātou mana onga. Ma mea e mana nao e mi milo I ai le tū la fono. Mea tonu ale nā le wa tupu ia Samoa. The longer these people have been here holding on to the power. You know, power is dangerous and even little knowledge is power, and that little power and little knowledge is very dangerous as well. A ole umbi la lea no to iai nā. Ona manatu wai le ele to iai seisi e mawhai ona toi a apatu ma pai atu ia te outou ua maua lunga tere. Ma umi ona outou iai ua si mā I nā le talita. Nā le wingo le nātala. You feel that you are untouchable. Your word is the word of God. Ole upo le tua. Outou mawai. Le ala la le nā. O le tātou te bebesi ai nei le tele o tu la fono. Tau whaofi o tu la fono fau. O tu la fono sa whaima whainga whamae. Wa toi au mai e ilo ai whaia I aine teu te unga. O tu la fono ua pasi ma wha maluina wha fua sei ai le I oma I ai. Se wha tala noanga ma tangata lau tele. A piece of legislation that has been passed under urgency, but it has never been consulted properly with the public. Shea tātou porkalampi. Nanga le o apa mo tango I le mafuaanga. O mea o lea lai na tutupu mai mea I tono le tātou palemene. And now, our own Parliament of Samoa needs an SOE or a state of emergency. Talo whatu ta mamtina mātua le tunu. Le foi wafe atu e wha talo wha whidoa I a mōfua la whatu I te outou. O whea lava le tunu, o whea le tafo le lalulangi. O lo outou te talo mai e ma whamanuia mai ale I a taua sa vea. Momori atu le nganga whaftai me le ta ele o le loto ma le nganga. Ono o lo outou a mana ia. O le nei tautua. E mai se fo I le au whainga luenga ma le pulenga le Radio Samoa. Le si u whafonga o Samoa I au ki lani New Zealand nei. E awa tātou tū le lata I le lua se fulu ma le ono mon tupu tau sanga o le au nanga ma le tautua. Ai li e whaatafa I lava. E le whaatafa I lava. E le mwhaila o le whaatustusa le matua o le ngā ruenga nei. I ngā ruenga fo I na isi uso matua whawhine o loa whaatino. Awa,
au tau tanga I loa masila I le whaavai o mea nei. O le tio, alo ia whaavai malo, e pūlea maona ia le mea tau o le ala leo, o le frequency, a broadcasting frequency, e whaatau ma umia sa loto mai, I le malo, ma umia ai malona lei sene alo ia. Ai, ona o upenga ta whailangi o whaunga ina, and platforms of social media, leo wa lai ona mawhai o na whaatino fo isi au au nanga. Le foi la ua whaapopo mai le au au nanga le nā. Le live stream, le website, ia whapena foi le platform o le social media, Facebook, and also YouTube channel, TikTok, Twitter, Instagram, ia maisi lava. Ua mwhai foi o na whaungai na le Radio Samoa. A whaila e tupu se whanave lave ma ta pē ma ta punia uma ia social media platforms na e tu mau lava le ngā ruenga whawai le Radio Samoa langa o ia iei lana frequency e ola whaalau so o e lava ma malosi luas furu whai tu la fitu aso le vai aso tolu se lau onus furu lima aso ole tausanga. Leanga e tūlanga ese e iei lona ala leo o le 1593 AM frequency. Ia pe umala ia leo isi platforms, social media, ai te whaalongo lama, I le leo sa vea, I lunga o lana ala leo. Ma le si ufafonga sa mo, ma le pulenga, ma le au whainga aduenga atoa. Ioe. Le ala la le na, e a whea tuai ta mamti nā mātutua talo whai, wa tō tele o tō whai I langi le wholaunga. Ai le amatanga bai o le nei ngā luenga le telo tau sanga umawai. Le aia seisi le tongia se maa mabelo le aso, ma whailo na sao I le si ufafonga o Samoa. Talo whai ta mamti nā mātutua, sa lato fuai, ina uatangi ai le ala ia le au whainga ruenga ma le pūlenga, I le wha le leia o tātou masini, ia ma mea uma wha pena, ma whai ei o na wha tino le tātou ngā ruenga. Tō tele, nai ta mamti nā mātua, I o le asunga fua I a sau nei, I o le family service fo le nā, ia pa o le sauninga wha le ainga e wha mawai tuai. A o le I whaia le pēau wha mawai, ia wha pēa fo I toe sauninga, o le sunga ia waipu a, se tasi o ta mamatua, sa iai ama loto lotoi le li o le nei. E le lua se furu mon tupu tau sanga watua na iatu. Lea fo I ua uma, ma wha manawa le tua na ngā ruenga, o tau tua pea I le Radio Samoa. E ala I le Polo Kalambe o le vau filifili. Ma le ao malu mai manongi o le lolo. O le Polo Kalambe, e whaamanatu ai I a Samoa, ua uma na tofi. A e whaamanatu pēa, ma whaamanatu pēa le tū ma le anga I whanua a Samoa. O ana mea sina. O ana tala tū. Whaapena fo I ona ngafa, wheso tai. O tū maanga malenga ngana. Ina ia pue mai. Ma whaale leia ma tāo fiofi ma mau pēa iai. Ina ia aua nei sola. Lenga ngana le tunu. Ala le mele uto sida nei iai. Whao ngā ina lao upenga ta whailangi. Le mea tonu lava le nā. O leo tulai mai. In the frequency, le ala leo, e mawhai o na tāo fiofi umaya I le whao ngā ina o le ngangana. Ai a tātou se e loa lava I le mea tau o le platform, a le social media, o na pule loa leo le tangata. Wale o to iai se whaaloalo, wale o to iai se tāo fiofi mamau.
A wafo i pule sa o loto a ia i lana polo kalame. Ma pule sa o loto ia o ia ile tu ai ngana na te whaongaina. A wafo i le ai se tasi e mawaisa na tupe e nofo luas fulfai tu la fitu aso o le vai aso i lunga o se polo kalame ma tau wha tonu aile ngana sa moe whaonga e tangata 4 miliona i le taimi e tasi. Nobody will ever stay and be employed tawhiwhi pe ana mo i se tupe. Ma tau wha pea e nofo ma tau wha sa autulenga ngana lele kaukala mai. Le ala le nā. Oa matua i matau ti ai le mata tupa o le mea o iei le ngana Samoa. Aia. Mo tātou wanga i foi i tu ai ngā fola sili o na māwarulunga. E tanga i maave i ai le vaai. A tangata uma. Male atu nuu ai maise lava Samoa. Lea le fola māwarulunga le nā. O le fola māwarulunga. O le fono mamalu o Samoa. Le fono usu o le palemene. Wa mata maina. Ona wha mata tupa mai e na wari ia. Lenga ngana le atinu. Lale me le tulai mai. Ua whai matala sua. Matala ula. Matala wha ana. E tali ye ai tangata maula i ai. La le si taununga. Ua whaata i tai i ai tangata i upu ia la lafo i tono le palemene. Ao le alo whanga wha mai, i o le palemene vete i ai upu. E whio lolo upu ia tau te whaalongo mai ne i ai i upu sa lote ma whai ma wha sua ai le ia sui whepule le ai. Ao le alo whanga le mea le nā. Tau te le i o atu le whono e whai mai ni upu mata ngā ma le maso a whapena i le tunu. I le sa alo whanga le mea le nā. Le umi nei, tele le mau whaa. Ta inga tātou te tali tonu ai. Pālau vale i tonu le mau te whono ma le palemene. A le whapena fo i la. Ia ngutu o tangata tu lauru whawhonga le tunu. Ma upu e la lafo e tangata i istangata. Lena. Ia ai, pangalea. La ele tātou mea toi whai atu iai. Wai tele na ulaunga nei mea. Ai a whawhonga mai la tangata o whai atua ni upu. Ia na mi milo mai lola ia lefa mai. Solo mua ia oeli sa vealo palauvat, kere palauvat. E nai lo ele mele vai tele o le mawhauwhau le mele tangata na te manatu. O ia wata mai tele leanga no uma upo le atu no ule nei. Ai matua le malama i le whaonga ina o upu sama sani no tau tala i e o tātou ta maam tina mātua i le tele o tausanga. Metaphoric comparison. And the words are ambiguous. Nā le winga le upu le nā. Tēnei mana i ele marama lamba i a tātou upu ma le marama lamba i winga o upu wha Peritania. I le ngana Peritania. Metaphoric comparison o le wha tusa ina o se mea. O se sianga ma le tū ma le anga o upu e wha o ngā e wha tusa ini mea se lua pe tolu pe wha. A le ale winga le upu. The ambiguous of a word. O winga whelanulanu wa i le upu. Io. E le tasi se winga le upu. Ai eile mafu anga e lai o na wha o ngā upu i e tātou mātua. The comparison... Sorry. The comparison metaphoric
and the usage of the words. Wa whaatustusa la ia leo tātou mātua mai soifua mai le nā vai tau. E o mai le vai taimi nei. O winga o isi mea, ua whaatustusa i ai winga o tangata e le masani ai, a leo wawai atu, ua taitu tusa le le. Winga leo ua whaari mai e le tangata, ma winga e whai e le mea le manu. Le mea ola. Ia. Ia na o lola ele milum fa me ya ma bla 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 bla. Alena. Ia o upuna e fa ngai le ngana peritania e fa pe the colloquial usage of the language of every day. O upu ia le ngana masani ai. E whai aso uma. E upu ia le ua tāua ne whamai. Oi ua whai upu sā tangata, ua palau wale le tangata. A o vaenga o le tino o le tangata. A upu na tātou whaalongo i o whai e mātua, mo se whāteita ingala. Mo se whāteita inga e le whapea, ua le wala o whapea mai. Oh, se whaalongo la i le o sawe. A le ua whai atu. Tilo iai, metaphoric comparison. Whai lola ia leo le talale. Wa ula vale le tamaititi. Wa le usi ustai e le whaalongo. E wha fia na e whaalongo ia i wha iwa se lau ma le afe mon tupu na e whaalongo le upulena. Ai wa veo se talasua ai airi le lo loto le tāua o le upulena. Ma le wha upunga po le whai upule o whai ele. Ele tamama le tina. Ona wa atina e o lato mafufau. It has been developed. The idea has been developed in their heads and their mentality. Tua fiwa awa wa il tamaititi e leo sustai. Whailo ma le upule na. Te sa o hase, tulou Samoa. Ana o ise maile. Ua poto ma whaalonga mai. E tasi alo wala ua tulu mai le sau roma mai. A ke fiu e wala au ka me kiki le sau. Yo, le maria le na o le whaangai no upo le tunu. Ma le whaatustu sai no le mea i le mea. Ai le whaapea. Ua ngangana vale se tangata. A o le whaawinga ina e le se tangata. Ua matua i se masapa sui ato ai le mea. Ia, ai le tangata e fia malanga i le sauninga whale ainga ia ma toe sauninga le sunga le tama ia vai pua i le asunga fua i le tau le lima i le fiafi i le whale maliu o ese tatupu i manukau e se teimi o nā vantula ia lea o le tuatusi. Alo ia o malama mai lo umafo i tangata le me iai ia le maunta whasau o ese tātupu funeral directors i le aitele i manukau nei. Ia. Tā ua fo i leo e whaalongolongo. Ma mata i tuina fo i le soi fua o le foi tamari. O le foi fale o polu malie. Ia, malona foi tomai. Malona whaana nau. I le ngangana o tū maanga Samoa. Le sunga ia vai pua. I le asunga fua asam nei. I le tau le tu lai lima i le afiafi. A o le i toe whaia ona sauninga mulimuli. I le asolua e se so ai. La longo puia li i pēr le atunu, langa tō telefo i paanga tō tino, a le sunga i a vaipua. Whatalo whapitoa i le tātou apia fōlinga, i a whapea fō i le tātou YouTube channel. Like our program, share our program to a lot of our people that are
our listening friends and families from all over the world. Whatalofa i le mātou tina matua. O lo whanongalongo mai le tina pele i Samoa. Awai ele ima sa upol kalame misi lo matua le. Au le isau fu te whaingarua. Ia, e whamanuia mai la, matatalo mai. Ia lo whangia, ia manuia le pol kalame. Ia, mamai tau mai fōi. Ia whaanga me alofa le atua le whaanga ino le ngana. Ia, whaafta ia tina. O le tapua inga le mātou tina pele. Ia, la whaitele. Le ulua i alii. So alo whaapale pale mata o le alofa. Wale umi o le ngolo lomkua. A o le sofoi. O se aso tā ua tele lea i lo mātou tina ma le mātou tamā wa whailangi le whaulanga. O le ulua i whau unga lava a le Universite a Wao Samoa. I le tele o tausanga, the first ever graduation. O le ulungali i mua le tala whaasolopito o se ulungali i wa mātutua ai toe o mai le aunga. A maua i o la whailonga maurulunga. O le vea i o le tina. I le tikeri o a onga. A bachelor's degree in education. Ia malo mātou tama. I lona whailonga. I le tū maleanga i whanua whaaleanga nuu. Ma le tala whaasolopito o Samoa. And we will all remember that day. Talo whai. Na watu lai ele sunga le Mariatoa. Mariatoa, tanu mawhili le lua. A o vea le nao le whaao o le Universite. Whamai. Le vea male tausi a whapale le vea. A whio mai i le sauwha inga le au whai tikeri. Ma le au whai whaai longa Samoa. Ona o se ulungali i mātutua mua lea i le tala whaasolopito. Wa o whaatasi le aunga. Ma whaau whaatasi i le ulua i whaau unga. O ulua i tikeri o le papa i ngala, the National University of Samoa. So I'm very proud of where I come from and people that was born from. Ia mai le mwhaifu na ngalo. O aso whapene o sele selenga. E toe au mai ai ma toe tō manatu i aso ua tuanai. Sa e wawa ai ana le la i le whetangisi o mātua e mai se foi o le toa tele o uso matua whawhine ma ta ngata mātutua o to ina isi o olo mātutua nisi vatu tu lau whawhonga le atino. Ai na sāwa vali mo lātou pūlou ma ta pulupulu. E atu e ifu atu ai whawhao i ai. Le ao o le pule ao o le Universite. Whapea fo i leo mamalu o le malo. And it brought back wonderful memories that will never go away from you. Ta usavali i fo ia u le whaunga a le Universite a Aukilani. The University, Auckland University. Ma watu fo i malo pūlou, malo tapulu, ma i fo atu. Ma whaamanuia mai the Chancellor, ma le Vice Chancellor o le pūlenga sili a le Universite. I Aukilani. Ma nisi fo i o uso matua whawhina. Lalale nā. O se tomai a o awina. I le tūsio ni tū la fono. Public policy. Whapea fo i le tala whaasolopito o le Pasifika. Pacific Studies and Origin. Lea lai o na toi fo i mai e tau tu atu i le atunu. Ma whaso sodi ai i tangata lautele.
o le tūsia ma le whaamaupopoina o se tū la fono mo le puipuinga ma le manuia o tangata lautele. Tā ua tele le toe tanga ima toe sila e lau whaasinu manga, mo lau si manga. E le tā ua tele o le aonga. Education is important and you are never too old to learn. Ele ngalo i te au le nasu. Ia, o hafo i tala e whai e le tau whai le vai malai ia siata pou niu la vea. Ia e le mawhai lava o na te e se ai le langona o le alofa i ai ma le nganga whaafitai. A o anga i lunga i le podium while I was walking up to the podium to receive my degree. Ai ta tangi lo le leo a siata ua lautini o le pesta ta malelangi. Ai whaalolongo maoli, matangata uma i le fo i tū mahanga whapea Samoa. I le ngalo nā so a siata. Ia, ana ua pau au e se fo ia mio a siata ia maana ki whinga o lo whai e le nei vai teimi. Le nā lei o na whai i eita la tangata ma pe e tausua ma tau whaalili le toina. Ia, o wā mio ana masania, ale wā i malai. O ana ti whinga. A talo whai lunga le tātou apia fōlinga, se o tua whena Fortino Josefa. Alo se fu Maria Fortino, a pia fōi le tua whena Ia Relini, o le tamaitai. Kafa Schuster, Marietta P, Amelia Whamoana, o le whailau tusi. Ia, o le tātou au tusi. O le tamaitai o Fallen Rose, Whamaia. O le tamaitai o Marietta, o Fiu Sai, talo wha Fiu, alo le soifu mria, whasai sai ai, tui pele hake, a talo wha atu malo le soifu mria. Ia, o le uwhalangu tō fo, ua umana wha e le suafasua, e le sunga ia Fiu, sai ai mai Melbourne, Australia. Talo whalava uso, ia whapea fo i le uso le ala I fola. Lau vale sua ma le whaletua. Ia fau, ia me se fo le no whaalo ma le ahi ngā li. Whatalo whatu, ia oilea, talo whai. Le awhionga ia tongia, ia po le whionga fo ia Fortino, tofi lau le ao ngā upu tō muri talo whatina o whelena wa ei ai. Brisbane, wama wata, ia le tū lai lua I le auli, ai o le matuai matango fie o le tala o le tau, a le pangatia I tātou I nei. Sina leo, fale, seina for lava, whaia nā tapu, talo whatua whawhine, o le a ele mea ua o I eile ka tāmata upo, nau umana o tusi alo I atu, le tangata tau whaava lea le nā, ma wa uma foi na ta oto le tusi e te tonu le ofisa leo I Brisbane. Ioe. Nena. O tina fata a whamulmole whale. A iei se whasota inga lata mai nei ma leo ma lo ia I na leo umana o ma mole atu eile tusi e tusai ma lo mana onga. Ona e wala au mai lea ma whaafsota mai. Vineta manua Amelia Whamoana, tina fata he leta po he leta, ia, whape fo I oile I talo whai. Whai mai talo wha, nanai mawama anai, talo wha lava balolo, whai mai anai, o le whionga asiata, o lo lato whaia, le se por kalame, ma whata waile tusi, e pei o na e ta ua, ia, o ioe. O le tau le itu la e valu le fia finei o lo I lo vala au lia e a ngai atuai. I lea fo I tusi, a lea fo I te mali o se bele lei. So se tusi, o tusi uma e a ngā umala. Lea ai fo I tusi e te vava ai ai. Ele I whaia ni research, e a pe whaia fo I ni analysis matulanga whapena. And also the methodology of having the information gathered in terms of research. Ai ilo uanganga. Po le alava le tu ai ngā tusi.
Mamoli le nganga whaafitai. Sau foi le tusi e lisi tangata na umai. Mau whaatala no ina i lunga le tātou Porokalame 20 years ago. Nā luai, ai ua matua lei loilo na mawhau whaafasenga, awa foi au mai tusi nei mantua. Nisi o mea nei o lo tu lai mai. Mai se lava i la tau o lo oa o ina le ngangana Samoa i Tutono University ma onga ma mea whapena. O le tōtele o i la tau nei, e poto leanga. Nale mea leino whai atu e poto leanga. E poto leanga e au malu mai manongi o mawhauwhaunga matala a mata. The original stories a tamaiti a onga. Mana tua la o tama matene a onga oisi tangata ua mātutua a o lea ua o e toi wha mapopo. Ona ole fia maua lava. O se whailonga e a vea. Ma pine, ma mori ma wola i lona soifua Samoa i lona whailonga le mea lea. O le tele la o tala e au mai. Ia i la tau nei o lecturers and tutors. O le poto leanga la leo ua whai atu wai nei. Ua lātou tau fiofi ma mau ai la ia lea. O mawhau whaunga. O tama matene a onga. Au mai fo i nisi o tala, wha leanga nuu, matu maanga. Ai maise o ngafa te tele o lea tunu. A mai lola e le i. E wha au uane nai tangata ia. Ai o lea wali ia. Ma whai ia la tusi. I mawhau whaunga o isi tangata. Wa fia ai ma le tula whono intellectual property rights. Nā mewa ai e o mawhau whaunga ma e solama. Ngā oi mawhau whaunga. Wha au ngā se ai la ia lea. O le poko le anga whapenga. O le poko ngā le alope le no whamtalai lisia so le whainga wo le alope ma le malionga. O le madu le nei o le alope o le matua poto e whai le tonga fiti. E ui na ula vale malana mio paa. E o tulo i aise manu fo ile le tele atulo na tino le alope pe taufe ai mamana o le pingi le alope na vava ai la oe la le sweet o le alope. Sui a koa le mio le alope. Kua i kokolo ai lalo le alope. Ma ka milo bilo fo ile le pe ololo na tino. E tina lava ngai lo lionga le mea lea. Io nalo falo le io lion. Fai lo la io le la whainga wong. Ma le la whea ngai ngai whapea. Alope, alo ngofo kua le whali. Le alu liona e tutuli. Alu liona, ia toi foi mai liona, sau. Ia, abatu foi se alanga mara alope. Ia, ai foi liona la tau ia, to toi ala ia lea na o le ulu o se povi, o se pulu. O le alava se manu sa whaatama ia ma. Whai mai tala la lupe. Liona, o le tupu o manu ai vau uma. O le lalulang. Whela ave i le ulu. Whai mai le tala le. A liona. Alu e teu wha le lei. Teu wha le lei e ile mea tā ua o te mana o i le ulu le nā. E se taimi i hana. O wala au atu la ia le to e mai i alu. Alu le alupe i le teu lilo lava. Ni tau i nisi man. O le si aso to e alu le. Alu ia le afo i le liona e tuli. Whatolu ana tuli. Saua, ave le ulu, ave ulu. Ave lava e teu le alupe. Nofo lo le alupe i le si aso ma mafo fau. Ya lava le me tā ua o nei ulu. Wa lai ona whai mai le tupu o manu fe ai umo le bau. Abe teu e le tae au te mana o tua ia mai. Ia ai tōlo ma whatau tau. Ti munga o lo longa. Papa whai titili. Wa vai le tino liona. Wa le toi fi alu e tutuli.
A o, nofo la le a lupe mata I ulu nei e lima. Tu lou whaafonga. O mea ola po pulu po povi fo ia lena. Na whaatama ia e liona. Ma fau tilo I mata o lesi povi, tilo I le ulu anei, ma seu o povi ma am. Ia manu o pepe ua mamate. Tonu loe le mafau o le alope. Aha. Lea lawo o luanga nge ia la le mele mana oile li I le a. O mga aiking o mangwale wa mai o. O ke unga ma leo ulu nge. O le mga kuk whawatwaleo. Ora o po longa ne le kau aioa o isi di onga ma am. Ma isi manu fe ai voe o le haina. I le pui ngo. O ulu I o povi ma pulu. Mai le leila. Leo o baba e tu nei ai. O loa le lei. Bingo. O le fai ai lei to tonu o le. O ulu o pulu ia. Ele lionga. Ka ingo I ngoe lionga. Le lei. A pe au te le mata ia lau tupua. Ia tangolo ma le alope. Ta tala le siul. Ta lepe le ulu tulou whaafonga le tunu. Ai le fai ai o le. Mai oka kai le lolo le mea mga o nge. Ia le lionga. Tango toi ta puni le lei. Ia awane I loa e liona. E le mea le o tupu I le. Tua I ta puni wha le lei. Ia le ai ma se mei loa I. Wa umona ave ese mai le fai ai o le puni. Ea. Toi tango atu I leisi ulu. Ea. Toi fai fo I le mea e tasi. Wha ta ape le ulu. Ai le fai ai. O le povi le dan. Timu loa mo o mai aso le anga wala au loa lava ma le liona. Lope! Lope! Kali mai la lope. Ia. Au mai ta ulu na I luma. Wai pa le leo vo le leo liona. Lope! Kali lope. Oe! Au mai ta ulu I luma. Ia tango tu loa male. Male liona. Ia na le tasi a le lima. Pa o le lima lionga. E lunga ai vete lua le ulu o le sipulu. Vai atu. Mai lope. O aina ai le fai ai o le. O le pulu leo. Le tatala. Tale pe atu e le ise fai ai o iai. Atu lava le whaafonga mai a le atunu. O le mea malia e ilo na aunga le tala. Fai mai, oi. La lea la. Se toi whaapina, se vai pe i ni seu o le pulu le na. Fai mai le ingi seu. Fai mai, o me o le afo, o le pulu la ngai le ingi seu, le iso fai ai. E nei se fai ai nga sau manga ia. Fai mai se toi whaatai tai, wala le si pulu le, o le pulu la le fai o na seu. Ta tai atu o lai ai. O lai ele fai ai tonu fai mai lole tala le. A le liong. Whako vai fo ngi me whapengei. E ai ia meo pulu. E le ingi seu, e le ingi fai ai. Ia ma pulu e fai seu. Ai fai ai. Fai mai lole tala lope. E le na tonu lava. Ioi. So se pulu lava e te mai a. E le aini seu. Lona winga fo. E le ai se fai ai o iai. A o pulu la ia te mai nei e fai seu. O pulu na fai ai. The moral of the story, the metaphoric comparison of our language and the stories been told from these. Eia o onga ta ua fo lele na famile la lope wa matua I paso ia le liona I lana tonga fiti le ana whai nei. E ara wai loi nei. E tō tele tangata.
e to tele i lantou o lantou lore me tauna fai ai le fai. E le vapela o te whātustu sā ia seisi i se pulu e fai di ona seu. Ai o le moral story, le whaunga ina o le tātou ngana ma le whātustu sa ina, i ngā ioinga o a mionga o upu matala ma me fai le tangata. Le foi la o tātou mawa ile o onga i nā vaenga. E leo se tala leanga. E mawhai ona e wha matala ina e whai eiso na o onga masona whātustu sanga. Ai leo se me. E ke ngofo e foi ma mi milo ma whape mai. Oka e se le ma whau. Le ale tala pateli. Le fionga ele ati e kopo. Whaingi mea fau. Sui mai le tātou ngangana. Ai o le tātou ngangana lea ua mātango fia ai ma fe lanu ai le whātustu sa ina o le mea anga i lea vaenga o le soifuanga dei. Aia. Sa o ele tala a le whionga ia au. Ua matatupa le tātou ngangana. Ua le mawhai ai. Ona whao ngā le ngangana e sua ai, ma sui ai. Ma ia whape nao na whelanu lanua i ai, le tā ua, ma le wha mamaluina pea, o le tātou ngangana, e tau ave ai le tātou tū, ma le anga le atunu. Tātou wōle malolonga, fo i mai sa ili se amanoa e tala noa tuwaile tu mai tae o ati, mai i le tātou whale ta bale o le Henderson Cars.
Ia lena, o te wha pēwha I te le I fiu ia. Ia le vaeva malana whawhia whianga lena. Ia whaanofo fi mali ei oi lungole. O le ala tele, ia whapena fui ona wha. Ala ai o fufonga. Ia mai pese atua I ala ia le whale. A o tāo e momoli oi ina uanganga. I fo Faiva o Samoa. Ele nei fo I as whareile, le aso whao le masina le nei. O le masina fau o haperila. A mo lo manuia lunga le ala tele, ia, ele teimiri sa o wanga I mai le ngaruenga. Toi titi ai tu la a toma le afa o lunga le awal tele. O le matua I pisi, e mua I le savali le tangata, ma le tangata fo le titi e wila vili vai. Ia le ala le na. Ia la patai atua I te oi. Whale tonu le talo le tau I le sosa I o lava nā nei e o tu lava le aso atai au. O siva whaatimu a matapua I whaatitimu susua I lava. Ia le to tele o matua ma I la tau o lo anga I atu le ASP Festival, Secondary Schools Festival at its 50th anniversary. Lima se fulu tau sanga taluai. Talu ona whaavai na mai le ASP Festival I le awhewhi sa lau fitu se fulu ma le lima. Lena, ona o mai leo la utalanoa I le mata upu lea. Lea nā loa ia lona talaina I le aso nafi. Le Samoa's Export Authority, o se tasi o anava tau, na au maia, ele whainga malo fau o le whatuatua I le atua Samoa e wotasi. A le o whetau I tonu lava foi, mana mata upu lewa o mai le tu ino Donald Trump, le Palestino Amerika. O le a sasai le lalolangi a to le luas fulma le 5%. O mea ta o taxes po tariffs I lunga o loa. So o se o loa e a vatu ma whauru whale atu I tonu o le malo tele o Amerika. Nā le mele o tūlai mai. O a matua au whatasi Europa, Kanata, Mexico, Panama, maisi atunuu o Europa. Lātou te whao popo foi ia lātou tariffs po o la fonga. I lunga o loa whaulu whale atu a Amerika isi atunuu ia. O lona winga, the trade war is beginning now. It will affect Samoa and its products, and especially the Samoa Export Authority. Ai tātou tele I whauaulu na taupu lea. Whatalo whatu ia se ei mataia. Whapeo fōi le whatonu o le tātou wala leo. Ia male ala ata fōi o le lua whasa. 2FS Radio I Australia. Ia le fionga I le li whatonu le whasina. Ia tole foa, bui se ina fulava, tia, ia, masina mua. Talo fatu, I lau fionga tole foa, masina mua. Malolo malanga manuia, mama ia tu lava foi. E le lua, sa se lua ma le sunga ia siata. Ia o lua, sisiva mai o. Ma lua fia mai ei ma whaariali au lua tatau. Ta imana ia. E whawhitai fo. I le mamalu le tunu sa hanga le ifo. O ainga uo me masani. Paolo mangafa. E mai se fo I le au whainga luenga le tua. Ma o lato e kalesia. O le mena e maua pe a whai e o malanga. Ai tau sa fia. Io e lo fia tu i tangata. Ia se kako wheiro ai whai aku se launga. A wala vanga launga o whai atu nei. Kako wheiro ai la ia le book launch o anga whaavai o Samoa ale whatalenga ia namlo ulupo le whionga fo le taulangi ia tofa tawana I le fiafia na nei malon malanga. Alo fo I le whatotoa whaftai o le ua toe taliu mai I whanua. Ia o lo manuia ma tu maulo lua manos. Ia ai mai se o le manuia o tātou tangata sa tau I le lua sa bali. Ia ma le lua whainga malanga. Patalofa ia Malia Ulungia, watching you, Seville, from Las Vegas.
pe fo I siliana fa talo fatu ya te oe sa vea male tātou polkalame ya fa pe fo I mata tu funga mua olo o mai mo mai I Brisbane I Australia male a fionga ya fuatino leo ngā upu to muli o fale seina fo lava ya alol sai fu maduia ya te oe le tua fine o nu'u Sala Ropati watching you from Anaheim in California o sila so sengi talo fai balol sai fu maduia ya sila Namwali watching you from Mangere East local fan ya fa perfo I Rotorua so on Tangalui leu Sam Johnny Talofa Sam malol se fo mria Amelia fa mwana ya mo se to fine o Erolini ya fa perfo yo nalo fatu tsamba matu tatu ainga le fionga ya masoe tauli Josefa ya fa perfo I oilea talo fai maloli le soifo mnuia Colleen Toria malole soifo mnuia Fonti talo fa malole soifo mnuia ya te oe leuzo tusi ya fa perfo I auto uma tango fi share tato porklame like it and of course leave me a comment. I love reading your comments, your funny comments. Ya va pe fo I e pati tofa talo lava malole so fu mri auto uma lava o pa anga totino ya o ilunga o le fe mai yes seni tafu kai mari so le story li se ve rono wingala o pulu uma urupo o ele I ele ni fai le yo meu povi le kalango ya run the right talo lava ya va pe fo mai kai ma ngai kali alope ya le na patalo fa tola vai lo so alo vai luanga ya male to fine ya faulu ya male fa nau I Brisbane Australia ya fa pe fo yo tato ai nga uma pe le ya I le to fa ya so alo sone le utele lo vai ya male tausi fo ya sanga male ainga atalo fa fo I le tofa ya so alo ala kava ya fa pe fo I le to fine ya so alo fa pale le to fine so alo poe ya male ali epkopo ya yopu ya male tatu ainga to hotel lo tu masala ele ngata I Australia ya so se atunu ole le lulangi o mafuta mai ai mai se fo I le tātou tina matua anti whala velave afa masanga poe la ulu ia ma le tua whawhine ia Sivan Sivan ia whapea fo I le tua whine pele ia Yvonne ia ma si utou a inga fo I Kahuku Bay I la ie ma Hawaii alo sina ati whamaya mai o whea le arope Faku la ka fa le arope e sau kai au le kako kango ava fa unga neli talo lava tine sa momoni talo fa malol se fo mria ya yo ka ko fa imatala fa imata tatu talie ina ia mo fo le atsa male fia le tala le mai Samoa le Samoa Exports Authority o fia lava la so na fia wa fo le na utou fa fonga a o le I te tala I na alo ia sa mo le ava no e fa tala no ai ia se tasi o te fono o le fono le ale au fa tono le Samoa Export Authority le fionga ia tangaloa Eddie Wilson there's how to fa fonga mai ai ile ma fa tala no anga le lua le tolu vai aso watuna ia tuai ile ta wotele o se tasi leo vai ngole na vatau ale fatu tu ile tu Samoa utasi leo na au mai mai lato e tono le mauta mo le palemene ina ia fa so ia Samoa le ta wotele o le iai o se vaenga tuma oti fa pe le malo lato te ngafa male sa ilia o maketi ia tunu ui fafo
I le whaongaina lea o le fola mawalunga of government to government. Le minsta, malana matanga ruenga, pūlenga whaatonu lea, a ngā I isi pūlenga whaatonu, a isi atunu, u lātou te wa aia, fe whaatau inga o oloa, a watuma o loa au mai tonu, ma whaulu whale mai I lea tunu. Le ale tā ua le nā mea, ina ia mautinoa, ele toe ngalua le whai whaatoanga ma le ngausi o loa ma le whai whaiva. Ona toe o lea o I lātou sa ili ni maketi. Ai no le malo. O le teimi le whaonga ai diplomacy stages and level of bargaining in good faith and in trading, finding markets for our Samoan manufactured goods. O loa umolo ngausi tono le atunu umafua whaile leanga whape foi ngā whaiva maisi o loa. Ia, au tō whaafonga lea so nafi o mātala noa ma le tamaitai le tausala o le ampasa le nā o Samoa ma tupulanga tala vau e o lava I tamaitai o le Pacific Regional Representative as an ambassador for all Pacific nations to the Commonwealth, the 56 countries of the Commonwealth. A le whailonga, ma le whauunga. Na whaia mai Peletania. E le malo tele. Oh, Peletania tele. Ia. O le si fwoi tā ua tele o le iai o le Export Authority a Samoa. Ina I le liu ese mai Samoa I le mea tā ua le consistent farming. O le tua inga whai whaatoanga ma le ngosi o lolea. O lo iai Samoa, mō le loto I whale. Ma tutonu lava o le ainga ina ia mawhai o le tausia ai le ainga. Mō nei ma tae ao ma talatu. Ai ina I le liu Samoa, ia lato wa o uina nisi me to tia fo. Ina ia whaonga ai huge and wide technology of commercial farming. Nā la le wingo le mea le nā. Ia o le tātou tilo ana I le se lau eka. A o se lau eka o le talo loa le mea. Se lau eka o na o le whai lava. Na o le tamu. Ia le liwane I meo isi la au. Tau mawhamata mo mea whapena. Whao ngā umo I ai whanua o le atunu. Wha mātangatanga ai fōi. Ma tula whono o lo o tau whiwhia ai whanua tau Samoa po whanua whalenga nu. Ia mau ai ni tupe a ainga poto manu. A whai wale whaonga ina ma le ngalua ina ma whaatoa na ele a vatu I le malo. Whai ei whaatoanga le malo ai tutongi mai se tupe. Maua mai se tupe masina uma o le lisi nātu po le tui nātu walena o whato na whila utala. Se le te tau le toi whaia lea whaupunga whapea. Customary land has no worth or no value at all, and that's why you can't sell it. Whamatangatana le tula whono le whawai o le selau ma le lua ma le selau ma le iwa. A o le eini tangata mai atunu I whawhoi o mai elisi o tātou whanua. Ea ma whapenao na whale tonu ai lisi. Na lisi la ia fia tausanga I le tongia le lisi. A o le se ei le malo I o le saini le minista, o le guarantor le nā, o le sui o le malo. Ai le se sui, ale ainga poto, po se sa o le ainga. E saini I le mea, tasi le mea o te mana, ina ia whabana tupea, a whafonga mai. Le whai ngā malo to I titi lea, I mata upu nei tala noa tuwai. A wai ala no whai atu nei. O se si wha boenga o se mata upu e ave le palemine. Wale se mea tu me whai to whai. Every schedule of parliament has come to a halt. Wa toso le tau Filipa. Ai ku vai lua I vai I le kaofi.
O le ave pas. O le fonga whetalai. Ale ua kua kause I mai whawhanu fonga whekalai. Le ave pasi a mai ave. E loka ma ave ese mai le whiuli o le pas. That's exactly what is happening. And now you can see the comparison in terms of metaphoric. Pea whaonga le tātou ngan, a lewa whaonga, e whaatustusa, ai sa o le leia, o le ave pas, o le pāle mene, o le pasi, o le pāle mene, o le ave pasi, o le fionga le whonga whtalai. Nāle me leo whai, wa tau ma whai e se I whafo le whonga whtalai, a ave loka pe turi e se malono na whoa. A o ilala ave le pasi. I re ma whai fo e le supo kako nga ave le pasi. O le tau ma whai e avane le whai lau tusi o le whono. E whai le mata upulea. Le alau avatu nei le whaamsinonga mawalunga. Sau le whaatonunga le whaamsinonga mawalunga ma le fionga le whaamsinsili. Tā ofi nei. Aua lava nei toe whaia se whai unga ale pale mene. I so se mata upu. An interim injunction or an order temporarily halting Parliament without any other meetings to be held or to be called. Ala fisila na, dalale umidela tato nufuini. Mamata le atunu with so much uncertainty and confusion. Wale mau tonu le atunu. Wale mau tinoa po le ale le to inga meo o ne iei tato. Ai tolu ni vaenga o te manatu e te tau o na abatu pea. Nanga e le mawhai na nā tia I whatu alawai. Mai le nā male la ina fōi. Se langona e te tau o na whaali le mata upulea. O leo o whai atu. Since now Parliament is in a state of emergency, e te tau o na lote mo mua le mata upulea. Ai te tau o na toi o mua, e lote mua le mata upulea o le tusi mai I le sunga, I le teitei whono o le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Nā watu le whongwhtelai, e whailo ai I le whangatia, o lea o whaatea e se atu fia me Malisi to olima. O mata upu nā, o I lātou nei e to tolu e mawhai o na whaia I ai le whai unga e tau wala atu I le whaamsinonga mawalunga. Nā o I lātou le nā, e whaaliliwina ma whaawinga ina, le teunga o le tula whono, o le luafes fumaneiva. O tula whono o whainga palota. O le mata upu e tauna sa ili, po o anga wa apea tangata nei o iai se lātou pati. Wana o le whongwhtalai, le sunga lauri o le mali atoa. Male sunga ya tulepa. O le mea moni. Ua umana whaatu le lafu a tulepa. Ma ua whai e tono le mauta whanu ma le panemene. Ma ua le talia ina le lafu. Ana pauni o tangata ma whai o na whai le ilo ina o le mata aupu. O le iai o se pati, po o le lea o to iai o se pati e whaalangolango iai fia mea malisi to lima. O se su ma se fisiringia e la auli o le whaamsinonga, lua o le whafonga talai I le whaamsinonga, tolu o le sunga atu lepa. Le ua mana whaile la fwoi. Wa le ma whai fwoi la o na toi whaia I eisi unga le whaamsinonga. Se I vanga nā la le sunga e la auli, ona o te unga I o le lua fesfumareiva, ma amendments ma te unga o le whaavai, o le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Ma le toe whaauinga ina o le vaenga o le whaavai o le se lau whaatasi. Ma le se lau whaadua. Tala sa o le tala le nāle ua vatua. A umale nā, whaato ai loa lea le ta o tonga te tau o na iai. A o le alisi whaamsinonga. Ona whaanga ioi leo le palemene ma meana.
Te ofo I fi me la tau ia ave se la tau tangi ma whaatu se la tau lafo le whamsinonga. O mea lava nā le whamsinonga a lea o ngā ioi ia le palemene. Ai le ma whaifo. O na ngā ioi le palemene pe ale maua e la uli le lua se fulu ma le fitu. Ana whapea fo la e wha maoni le to oiva. Le la tau tu ngā tala ma le whianga inga wa uma o na whaia ma le isi to lua se fulu lea. E sāwa vali ese mai lava ma atoa I nā. Lua whaipule e siri atua I le whaidu mera e whausia ai le whainga malo. So, Parliament of Samoa is also in a state of emergency. Le whatoa mo nei ale tala le mafua anga. Nā lai o na manatu le whionga le Minstaya Honourable Olo. A fōle a toa fiti vai. E whaise Commission of Inquiry. Le whoina o whai atu lava o te manatu e tātia. E alu ai le teimi. Alu ai matupe. A o lea e whangai Samoa. Male whawhita uli male malapanga. E mana o mia ai se la vea I wha nati. O lea, tātou ele tise. A le tala leo mo mori mai atea. Na ma whau le whionga I le Minstaya Whaise Commission of Inquiry se isa ili ai. O ai tangata ia. Po o masalo mia ai. Po o iai ni tangato leo whainga aluenga. Wala tau whaia ma le mau tinoa. So what very dependent. The Commission of Inquiry, it was the sole purpose by the Minister of Public Works to find out and pinpoint if any of his staff from EPC has deliberately, intentionally wrecked the system with malice intentions, malicious intent. O le lua se fulu tolu se fulu leftu fatu as fulu tolu tau sanga le matutu o afi. But they are now prematured fail. That's the number tau. Prematured fail. Mana tua mai ile vai aso le na sa o matua ile mata upu e winga ile SOE o le elitise po le state of emergency o le elitise pe ona whaatanga mai ile fionga le malu na malo. Ia ai wha leo mai le fionga le mai tai pare mi le asonga fua. Aina mua o batu le sfareile ma le astonai. Whatever na manu le tala o le a fight. Le la o mua sau I fafo le polo kalambea le ataua. Ai wha to a fatino. Le wha tala noanga ma a fionga ma sungai ya li mitu mai tai tu stala ma leo wha lau I le asonga fua. Lau manu ia. La mena le whai ei loa. A le fo tali tu le epa. Sa le tau o na wha ngaina le state of emergency. Le angai leo ni mea na whai mai tua. E leo ni wha fi tau ni tupu mai wha le natura. O mea na whai e tātou, ia I tātou lava. We inflicted that self-pain and self-wound to ourselves. Tau tia. Then over to the policy advice paper that I prepared last week. Then over here to le fionga I le Minster o lo o ava noa. Le pepa le na pe a fai. Le na tustu singa sa o faya. O se mafo faunga e winga ini tu la fono mani whainga wha vai e ta tai ai le tau wha le fionga I le Minster. I se tu o lalo
e fe sosoni atuai I lana ngā luenga. Nā e watu la, tū le tusitusirima, tū le tautuai, tū po ai e tū lei I ai, ma sei o nei mea oma, ma le mafua anga o nei mea oma. E le fou. E le fou. Ia le mele ua tupu mai nei. E le mwhaifoi ona tātou wō I lava whapea. E le mata upu le watula I mai nei. O le teita inga o se whainga malo. E se vaenga o le minority. Ma soli e pea le tula fono ma le whabai. To e whatula I mai ma le vaenga le nei. O le SOE. Mo le tise. Au te matuata li tonu o se whawhita auri. Ai au te manatu foi. A whai la o le iaile matenga ma le masalo salong o le fionga le minsta ono longa le tali tonu wina o upu e mai I le CEO. Ma le whautuanga e mai o ia I la tau o insinia. I've always said this all along. Somewhere, someone, and some people o la lava e tau tutu lo la tau tali tonunga malango lango ina le fionga ia pepe lesa avea Christian Freund ma tei fono le malusi anga fa ele tise I le tele o tausanga ma le lava wo o mai I lava I le teimine nei wa tula I mai ia le nei fa fitau li e fōringa mai ai e le tangata la e whai a le lau whatu le tangata le nā po o ni tangata foi. A whai o tau ia wale na mai le tali whamai o to ulu mea whai ngā luenga I to ton. How? How was the whole engine of that electric generator was opened up or diagnosed and these equipments and tools fell into the most important component, which is the engine of the generator. Te whalau tu e whalongolongo tu le sa ia tu lepa. Tua ia tu le, tua ia ne lea. Le ango le tise, le ango le whare mai, le ango whare whamasino, le ango whare te tele uma o le malo o lo iai. Ia ma vaenga tu ma oti o le atunu. A oina whaia ngarwa. Oina whatanga ina ma I loa le lei ngā ruenga ma le au kon kalate ia le a ngā lurue ai le whatino ina ngā ruenga nei. Le whala ua mautino ai. Ile ele tise. There was no plan of maintenance to be carried out every year or every 5 years. Le alabana le taimi te tawai ona whatino. Ia le toi sila ma toi siaki, ma toi whaaleleia atili, ma mata I tū pea. The life expectancy and the maintenance of these generators. O te matua I whaanono. Pea whai o lai wheo I tangata o le au insinia po ni tangata whai ngā luenga. Lātou te ilo le lei wa lātou whaia ma le loto iai ma le mauti noa o le whaaleanga ina o awhi o le atunu. Who's suffering? Your families are suffering. The rest of the country is. Talusia I silane le atua. Ma ia iai se vavenga ma se awala. E whasino mai ai. Ne lea mi o tonu o I lātou pe a whai e masalongia ma wha maonia ini suenga mulmuliane. A si tātou walo mumu e whai mele. Lesi vaenga tā ua lava lena matu le pepa lena o tāpena ina. O le whaatotonga ina o le matanga ruenga.
male au whainga wenga. Nare wingo tala na. Resources, money, equipments, intelligence, machines, tools. Tupeo yai, alve uma yai. Whaale leile le tise mole atunu uatoa. Ua paso I mawhauwhaunga o tama whanau le atunu ui lo lātou to maia o uida. Whapea fo I lo lātou wanga wa ai masiri nei, ma le system atoa. Nāna mea o le mwhai ona whasiringia. Collaborate. Ask for our international partners. New Zealand, Australia, Fiji, America, Nale. To render assistance to Samoa. Ila matanga luenga le. Talusia ia vavena taunuu ia taeau la solima le nao apirila. Taunuu ai I Samoa ia tato wafina lima. Ua au mai I lalo se malienga lisi mai le malo fiti. Ia wha mama avenga. Ma tau maua I se nofo file mu ma le toa le atunu. Ina ua umona wha pipi I awhina. Ma ia iai pea. Ia se porkalame e oka tuai ia vaenga wha leo. Spare parts. Leo watu ave le Mitsubishi I Samoa le. Ia le konkalate ina ia okai ia vaenga na. Ele tau ngofi. Mai le whai ngofi fo ili tutala ina ato afi. Ai ta sui totonga ma mea uma ia components to be fixed. Tolu se furu aso ia wa mai nei. Tolu se furu fo iaso na tātou te oa I lava whapea I lalo le taita inga. A se whainga malo la iti. Ia ma ua manatu ai fo inisi. Ole a toso whaatata tu ai pea whaapene. Ma tātou o atu ai pea whaapene. Let's act that this is normal, which is not. Tātou walu I whaapea. Ole te mai tai o ati mai le Henderson Cars e te maua I le telefonia le eise tongi. O walu salau lulua fitu Faiva o na walu. O walu salau lulua fitu Faiva o na walu. Ia po lo wa nga I atu fo'i. E le lātou tuatu se lau wivas fuma le wha Cavendish Drive. E papa toi toi manukau. Tele tangata o vasiri mai e tau. O le vasiri mai a tangata I a tau. Pena u whalongo I le sauno anga le fionga le komsino leo leo. Te lenga ia au pa au longo I tino Filippo. E se fuafuanga o lo o wha moe ai talo sanga ina le fionga le tamaita I lo I sidi le malo. E tāpena I le pepa o le tulafono wha vao malo le extradition. E abatu ai se tangata soli tulafono o ana soli se tulafono onga whaasanga ia Samoa po se soli tulafono na whai Samoa. A o sola mai tangata nei. Po se soli tulafono onga o whai I nei. E abatu ai se tangata. Ma le ala foi lea na lai ona o tali atu. Le anga I tā ua le mata upule nei. O le upule jurisdictions e tusa le lei ma le power. What jurisdictions does Samoa have to extradite a New Zealand citizen that hasn't committed murder, hasn't committed rape in Samoa? Awa o leo whatutu mai leo tu stala ma leo whasala lau. Lea la lau tali sa o tu lava iai. Ile mata upula na. Ona o leo ato o sa ve sa wa uina I mata upula tu la fono. I mea nei o whasala launga ma tu singa tala. E tali tonu le wha mui. E le ai se malo si anga le tu la fono a Samoa.
Nā te avatu eis tangata ele i solis tu la fono e taipei o le fasio tangata ma le wha o lima māta ngā. Se i vanga nā o a whai es tangata ni tu la fono whapena. O na soli es tangata tu la fono whapena against the state, the independent state of Samoa and its citizens. O na tala whea ngai la ia lea. Ai mai se foi. O le mata upu le o le malicious defamation. Nale wingo le upu le da. Whaia ma le mauti noa se tu langa leanga e wha leanga ai se tamali anga o se tangata. Ale la o whaia tunei. Au tau sila iai. E te tau o na matua manino, mamala malama le lei iai, le fionga le tamaitai lo ia sili. Ma le matanga luenga o le leo. Awa a se seo no tau whaonga ina le mata upu le nā. Ma le tula fono le nā. Ai le fasio tangata, se tangata tu stala i nei, nā te le i whaia se mea māta ngā e se tamaitai Samoa, au le no fo i nei. Nā o leisi awali i nāna watu i Australia, nāna manino le lei. O lātou mōrianga na wha leo atu lunga o le televise, ma le social media, lo lātou pule, tangata waleina, le sa avea ma pale mia le nā vaitau. O tau sisila foi lai le poto sa ia tu lepa. E le ngato ia o le pale mia, aina toso mai ma le tofi minsta o leo o ilo na lima. O na ato ila ia lea o ua o le matanga luenga. Tu lau fa fonga le tunu. Alalana. There is no power or any jurisdiction a wai lore le le fionga le maita i lo ia sili. E se lola na movie i e oti a tōn matanga luenga o leo. Pe ao o ina whaasanga atu ma le whaamsinonga. Whaasanga atu le whaalapu patonga lau tu stala ma lau whaasala lau i New Zealand nei. Ai maise por kalambere ia. O lo tuli au pū pēr le tunu o te le tau whailo a ua sila fia le tunu. Leo lo tau whaafefe ma iai le mta upu leo. I se 4 miliona, ma 4 miliona. Lima se 4 miliona e suai le malo Samoa. I le se ma le au maia whaatangata o taua whaasoli tu la fono, whaapango tā. Oni tangata e le sala. Ai se ala e mafu ele tala le nā. Nanga e malamalama le tu la fono. Malamalama le lei lea ia tatau. Lua o mata upuia. E au tau sila le lei iai. E le ai ma se tala ua fatu atu i to tonu o New Zealand e le au tu stala ma lau whaasala lau. Lea o lo o tā ua ma lau manu ia fa mai ua whaasanga mai ei le au. Ale malo Samoa e tawala mai le fionga i le loia sili. Le ai se tala ua whaatupua ma whaaponai ma avea ma ponati ua avatu e le autostala ma lau whaasalau por kalame nei e whaaleanga i se si Samoa. O le amatanga o tala uma ma mea uma o tutupu i Samoa o tala mai Samoa. Whai e tangata Samoa. Mo mori lunga o penga ta whailangi. Mo mori mai e le matangi. Ma tangata i to tonu o New Zealand. Ele i otu leo tu stala ma la whaasala lau o Samoa. I o sue whaini suenga ma whaaleanga mo mai whaitala i nei matoe whaalelea atu ina. Never. O le tiute ma le matafa i o so stangata tu stala ma so stangata whaasala lau e malama i ona tiute ma lana matafa i oi work ethics and the principles of broadcasting standard authority to be abide with i to tonu New Zealand. O le ala me whai. Ua mai le tala. Ua i lunga o penga ta whai lanki. Ua toa se pini ma se mo ele i wawa ai ma mata iai. Ma whai ta wai. Le ala na mai e lo i to tonu i o le tiute o le autostala ma lau whaasala lau. The analytical skill
to analyze these stories, whether they are rumors, where there are allegations, allegedly, something that's supposed that happened or it didn't happen. Yo, mai la ia lea, o mea le nā, o le ai ata tau o le tustala. Se I vāwa ai ai, e mai ioa, e pena pena, e tipi tipi, e vase vase, e toso I tai, toso I uta, toso I lalo, toso I lunga. Se I vā ili ili le ano fale, o le winga, o tala iana mai Samoa. O la ngona la I o tustala ma leo whasale lau. They are qualified opinions. Ma lātou tilo tilo ma mata mata I ai. O na whai ala ia leo le whai unga. A le tangata lātou ia. Ai le whapea ua tala no ina, ua tu ua ina ai se tangata. Ma tau valea ai se tangata. All these letters originated from Samoa. All these newses came from Samoa. And they were all over the place and all over the world on social media. Nothing originated from here. So don't point fingers and trying to cover up somebody and push the blame onto others. Now, Yoi, now na le lau tutu ia tu stala ma lau whasala lau matali atu na mata upula. E tau na malama le iai. Mai le aloi fo ile a tau sa vea. I le pui puinga o le Radio Samoa o Pole Kalambe Uma al si ufonga o Samoa. A mata mai le asonga fua se I tau I le isi asonga fua. Se I o lava I le pui puinga o le a tau sa vea ia. Male ngā Gagaifo Faiva, male tano availa stona. Who's responsible for it? Who should be accountable for it? Oi la tona tu sia tala ma au mai Samoa. Tau o na matua manino le I le mea lena. A wai le nofo ai. Le au tu stala ma le au whasala lau a Samoa. I le whainga o le ami o tonu I tono New Zealand. Le iase si o tu o ia se tasi. O mea uma o Marcelo Salonga. O Mate Matenga. They are all allegations, unproven allegations, allegedly. Whalogo le upulina. Na o na lau manu ia. Tala no ina. Mai o tau maramalama le iai. Le rawa watu whata oto atu le tula fono. Whai asu suenga leo la tau ma whai la tau whai unga. Ono tangata I whai atala I o malafo mai la tau tusima. Ma whai eipo o ani manatu malangona o le au tustala malau whasala lau New Zealand. A le fia whai taua iei. Ia isi o le fia whai tau iei. A fia talanoa. Talanoa a le fia talanoa. E le se mea aisea. A wā fo ili au maia. Se suppression court order mai le whaamsinonga, ma le officio leo pe a whai lātou te sa ili iai. E tāo fia I o na toe ngangana se tasi. Te toe māwawa se tasi. Pe toe whaalu le ea se tasi. E toe whai tau ai ma tala noina se mata aupu o ta orto le whaamsinonga. There has never been a suppression court order to silence people talking and analyzing these letters. Just allegations. Io. E ma se mea, wa mai ai, o whailo mai ai, o soli tu la fono pa ua tau. Fia atu au tau sari o tau te talanoa le mataupu. A o lea e whai ai. O na iei la ia leo se manu manunga. Ila mataupu lea. I've said my part, and I will stand strong to protect our rights with the law,
Broadcasting Standards Authority here in Auckland, New Zealand. It is very similar to the work ethics and broadcasting standards of Australia as well. O leo ua toe luas full minute o Natale o le tu lai fitu. O le tou ave pasi mo le o le va moe. Le au te vai tuai le o ilo atu po i eise tasi. Le au whainga alwenga. E whai o le mea le na. Ai toi whamana tu atu. O lo o au te pisa ngai mea. Whai me fia ma mo lo malusi. Vai sau vai o le ola. Vai sau vai o le ola ia mauti noa. Mana tua fo o tau mafa lava ma mea ai. O mea inu. Ia o mai ei wha mai ia i tātou. Pe ua ova ai. Pa ua lai kiki fo i le ai. Pa ua ova le ingu. Pe lai kiki fo i le ingu. Pa ua ese fo i mea ai o lo o aluantu i tonu e le talia ina e lau system. Ia ma whapena e lava ona whesuisui i ai. Ia ta'avilinga ma ta'amilosanga o le toto lātou mai le whai aise o le whatu malu wantu. Lesi tū alange, lesi piko. Vai mama ai ma toe wha ngā solo le toto. Le vai o le ola, tā ua mo oe mo le toto maulunga. Tā ua mo oe mo lo malosi i le whatu. Malosi i le mama. Wha le leia atiri o tō tonga sili o na tā ua o le tino. Whaia le vai mama o meo o taota ma meo ona i tutonu o le tino le tangata. The most crucial and vital organs of the body to protect the liver and the kidneys that does filtering of all materials, waste materials, and all toxins and poisons from your bloodstream and your body. Na, pui le tapa lea. Awa foi la a le loa, le ate ma le whatungao. Ona tupu lo lea o le whaamai lea o le ngungu. Wa atu ota, ma mea o ona, poisons and toxins o atu wale o. Ma vai mama mai e le ate ma le whatungao. O atu lola ia le no nofo. A whaila e vai mama mai i le se tūlanga le lei masani o le system o le ato o tōle lei. O na saule i whafotulou le whafonga le atunu. I le wheau vai, tulou. Whapena fo i le wheau mamau, tulou, whafonga le atunu. Langa upu ia tātou te whaonga ina ia whaingo fie le malama lama o le atunu. Ai le o mi milo mo whapea mai ia wawai. Wai wālongola i kala le li inga o sape. Awala isi tala i whai atu. Wa leo mai lai le wheau vai tulou le whaafonga le atanu. U le sau le wheau mamau tulou Samoa. A ua mai loa no nofo loi i so onga i o ponai. Vina mai lola i ua fula mamalo fo le ami ngoi lo lima. O le ngungu kongu wale nga. Wa o i fo le te whalongotu. Pi ta motu pe se leie ni mata tafi po o ni meoni. Ati ni whangu fo le ma ai e tuia. E tinga. Tapu vai, tapu lima. Oe. O tau au si o o la loi tuli. Whāta tō marketi. O le marketi mo mua na o lawi loa ma o tō tele la tō loa ngā ipe iai. Lumaris Fulma de Tolu, Lappington Road, i Otara. Mauta le nā i funga one fio aile sa oli i atuala. Taua taupa utino, ia whapea fo i le wharetua ia peka ma le aingari. Atalo whātu i utuala. Whapea fo i le telenga alanga ia, whetu lele ma le. Ainga, ia mga nai o tātou uso umolo o tō whaafsanga i ma lau lua fsile whai le nei e fiafi. Se ane le tātou, leisi e tātou marketi, Luas Fulma de Lua, Templeton Place, i Glendon, Manurewa, tua fine a Maria Nive, ia whapea fo i Mareta sa wanga.
Tātou se e mai le o ngā tutonunga le mū o le tauranga whātau I mangele, o lo iai I le sunga a whaolo tane. Peter Silva, ia wa pe fo I le fionga, I le ampasa o Samoa mō tamaiti surufai. Bale malu pui pui o tamaiti. Reverend Larry tupa I la vea ma le whaletua ia Sa'u Helen tupa I la vea ma le au whainga luenga. Ia, tawarunga de tātou maketi mulibuli o lo o iai ina e au kilani sifo, le tulangi sifo, e ai le sunga ia Wahid, e le whale o loa, tele le nāra, e ei tau mafo maisi o loa, mai Samoa, o le Nuberatasi, Triangle Road, e lungai masi, ia, o le Grand Market, le ngō le whale o loa le nā, e le suanga tāsa, e le tasi market I nā, ia wav ese le ngoa o le o tue tasi market ai ua Grand Market. Ai sau vai, tā ua tele so ni lava ai. Ia mo e fo lo malos, alai mo lo mafau fau, fau ai mo mafau faunga, le le iai mau upu. Ai e manatu lava o te alua tu tā te wheloa, ima e wala man. Ia fo ie, tā ua tele, te watu tā te wheloa, ima watu lau vai. Whatalofa whapitoa I o tātou ainga umalawa I Sydney, Brisbane, Melbourne, ma Perth, o o kātu nātou vai mai au ki lani New Zealand nei, o le numera nā tā telefoni. O lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa, lua fitu. Talofa atu leu so ia la ulu mose, ia, alol so I fumaduia, maua ia le tā pusai a tā eao. Ia, male tā vai fo, ia, o la tōla walo mda wira vai e fia vave mai I le tio tā eao, o le tā ina le sful tasi a mtalia il tātou por kalame. I le tāo le sful ma le lua e palu il tātou ava malui lui I le sualofi o le atunu, I le tāno ava I le aso a tā eao. Fatalo fatu, I le sunga ia tiu malu. Francis Rees, Sydney, Australia. Ia, pe foi le uso ia la ulmose. Ia, ai masi le uso ia tesi toi. Fatalo fatu I lo tua fine. Ia, sauali lo mai ava I Sydney, Australia. Ia, pe foi ia oisi le tina. O le tina o le tātou a inga ia tū fue se ua muli so vala. Ia la fui whalonga mai tālofa tū fue. Ia whatalofa fo I le uso ia ili. Lilo mai ava. Ia ma le tua fine. Whaftik tele le mafuta mai. Anga leile atua. Te loa tele fo I tau sango le soifua le tina. Valusful tolu, valusful lima. Lofa tele atu tina ia te oe. Ia tū fue se ua muli so vala. Ale foi baile tu baita ile sa vea. E te loa o lo tina, o lo urua I whaia onga le na. Fatalo whai. Ia whaftai. Fatalo whafoi ai la tau o lo la tau whangaina le tātou vai mai Hawaii. Ia whapena foi I la tau lo whangaina le tātou vai o kātu le tātou vai mai. Los Angeles I America, Long Beach I California, whapena foi Salt Lake City, Utah, ai maise Tacoma, Seattle, Washington, alo o iai ia le tamama tua ia leota. Tavui Peter Strickland, male tina ia sa Malaya, male no fualo. Ia, vapena fo I o tātou a ingai Alaska and Canada. All watasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, le numera le atua savea. Ia, mō lau oka. Ona tātou o maila I lea. Whainga muriburi lea au te whia tala noa iai. Ua whaat tele ina lava le vevesi Amerika ma ua a mata po ina whaisolo te Lātou uma iana lātou pālota malanglango ina Donald Trump. There are massive protests all around the country. Aisea. Ua matua I te e lava I le mea lea ua tau mawhai e Donald Trump ma Elon Musk ina ia tāu fia. Le toe tui nātu o tupe ia e tau le social security paychecks.
per month to the elderly, the retired people that have worked all their lives, the retired veterans, tangata sa au le taua. Mau o mai o te itasi lima, te itasi vai, te itasi mata. Manu anga mai le taua. A lela ala a ese le mea lea. Fitu se fulu mon tupu miliona tangata whapea. E lātou te whaalango le lātou social security paycheck every month. A lea ua a mata na tā ofi e le tamanoa. A mafua mo le tangata Afrika i saute le nao Elon Musk. La le mea na tupu ai. Lei masisi toi whataua ia le taabale le nao le Tesla. Nao le o tangata ma pomu whale taabale. Car dealers, they have been bombed and destroyed. O le mea valea le o whainei. America, all of you have deserved what you voted for. Lo fa mai le tua vai le tusa su tatu manuia, ia anga le leifo le tua i lungo le ala tele. O e ua anga i atu le fale i ua ngā ifo Faiva o Samoa. Le nei aso, o le whato a ngā e isi e a ngā i le zatu, le lato sifi pō. Wha manuia le tua mo pui pui lau tau sifua ina ia malutia. Mai o le lei ngā ruenga le tau le fitu a tae au. Toi fo i atu le ainga o saunga le mupea. Au e ke alu ma ave se mea le falwhainga aluenga soli. Menga ka olunga oi. Menga ka olunga oi pula le pula kule camera ya oi. Ya ma whato toa. Lau sa e lunga o le ala tele ina ia. Alu i le sawa whaatulanga ina ma sawa saunga le mu e te loa. O le a e tau nuku ai ma le manuia. Ia, whamangalo se upu. Whafo i mai se upu a le a tau sa vea. E la u whale tā mea. E a fo i e ta tai. No ainga i tū mua. No ainga e le whale manono ma le ainga i le tai. No ainga i pule ono i sa la whai. Lo u ainga. Ia, i lātu uma. O loo iai tuila mamanua. Fititai ma fitiuta. Paanga tō tino, mai se fo i nai uso whaasa le lau. Ia, whatalo whantu turisi, lau fionga whanti au loa, ma lau ngā luenga, whai pēa. Lau ngā luenga whai pēa, o le tautua, ma tau ma whai pēa. E la lango, ma whaamanuia, ma wha malo si au i le tātou titi whono i le whionga i le lauli a le mali atoa ia ma tatalo pēr mo o i tū uma e lua ina iai se tai au e o malamba e tupu ai se vabenga vabenga i le mea whaingata i le tua ia whapefo i le sunga ya tu le epa do soli whaftai sua lio yamal au nanga le na America i Long Beach ia whapefo i le sunga ya siata ma le nato fo i vaenga ale Blue Wave whamani atu ia loto telefoi mon sai i mea le anga tangata o lo whai mai ia i tātou. Tau te le ila ia mea, ai pa ole mea. Ngā lulue ma le wha maoni, ma le tautua, ma le sila fia le leia le atua. O lo tātou tau ma whai, e whaali le mea moni i le atunu. Ma ia wha manino fo i tangata ua pongi sa tele le lātou wa ai. Ina ia malama. Ona fia leo ni alantou fai unga tatau. Lantala le sunga lauli al mali otoa. O tau silsile le mele tupu nei. Ti ngā lava. Meo ngase o malo. Ia, matau leanga i nai, ia lauli malana foi vaenga. Ai au tau wawa aine ia. Wa avea ia meo tala. O loo wha leanga i nai, ia sunga lauli ma. E matau
tia le sau sori o tangata i ai, e o lava i le telo is tangata sai le HRPP. Ia, o le mea le na o le o tūlai mai. Wa ngā i uma mai i. Ia lofa mai le tua, pule te tele, te iatu lau tau soifua i le aso a tai ao, whaaftai le whaafunga mai le nei vai aso a toa, i le Gagaifo Faiva, tātou tule matai. Le aso a tai ao, tāu walunga i le tānoa ava. Tau mafa se ava mua i le tua, moli ipu o le tai ao. Ia, mawha pena, ona kako kali iala ia lea mawha pena, anga, e fo se tātou story mali, ia, ai le temi nei au te tuua oe, i se tasi o au pese. Ua, whamai, o le tā masaninga, e wha au pea. Ai, on o le, o tuta le sā, ma le waa o le tama manono, o le āluloa, e oso le waa maaluloa i ngā tai. Via tele Samoa, lofa tele mo oe, whapea fwe uto umalawa i lunga le tātou apia fōlinga, ma le tātou YouTube page, ia ma le Facebook page, o sau seu whanua, o le ave pasi, o le pasi moe, ma le waa moe lea ua whaatalitali e tuta. Lea. So fua le tunu pele, lofa mo oe whelua i le aso tai au. O te mana tuaina, le tama saninga, na osi a tamatana, e pei lava e le ngata, ai whaatauwa lo manatu i le ana, o whaatofa mai ngalu o le vasa, pe ana whai o sa umiti, tale toi fiala, i lota musu e ala, ai ua na